Kritiso ingi na ndie msio wodi na thunu wa Joshua Mithiaro uria wijikene muno ta Kastare ugite gikaro kia mwingi gia kwarithia ubangania bwa kigina gia kaunti ya Meru kiria gikubangiri ntuku ya narua gitumbikire kwithirwa gikithithika ntere wa kiere Kastare uria ni mugwati mbaru munene wa gavana Kawira Mwangaza ugite ubangania bwa gikaro giki butathithitwe bubwega nuntu kinya kagita gakubangira akaribaba ingi bara bomba kwithwa bagichiogana na biashara ya miraa barari biashara ni chao gati na gutanambira na kuruta speaker wa mbunge ya Meru nikira ugite ari na utongeria butiagiri Nicholas Chabari katutaririe nkorokia Niguondia kwena tho public participation itathithika ni yethithwe afresh mworoto ora munene uriri gwa kuthurania maoni kuma akiria karibantere mwanya mwanya ntugo ya munthi mworoto ora kuri na assembly ya county ya Meru na araba kuriongite ntugo ya munthi ntere echana tho kienini kienono kanisani ya EAPC borotete akaribantere no bakaebumiria kunenkanira mirandi ira bakwenda yikirwa kiri budget ya mwaka wa 2024-2025 na kinya igwango bya mbeca abira bakwenda abikirwa kiri mirandi eno amwe na ugo nto bakumakania ni gutwikika na gutiri anto barebumiria kiri iunto bobo kuonaniria uma akari batira kinya kiri muchemanio jo kanisa eno ya EAPC itiarugurwa kinya ngeti unto babo meneretwe ni MCA wandia na thotwe Joshua Mithiaro kana Kastare narua itukubatere kuthwatu na public participation anatho ya budget ya mwaka yutu kuthithia lakini itomba kuthithika tondu bwa mbere mo conductor yura exercise yu conductor ni assembly yutibui bairinganira wondi 3 5 na mathayara bekirite yatuitaniria kinya na ngwici antu iturari urairitawa kuka nkaromba wondira cionthe public participation itomba kuthithika yonto nathu ndiromba ni chokerwe tondu bira bietite kwendwa na ara assembly na kwandikwa no kurukwa ni nto mwananchi atirausika no tebira thithika kumu Meru akashwa that kwe public participation irathithirwe utiyo hata kidogo. Kastare aliuga kinya mutaratara ora tumirwo ni assembly gutumiria onto oboege public participation yeno ni onto obutagikinyira anto obonthe nonto strategy yongo ba utumira beta ba ikirangathitine it is not the best way iba karende bachwenjira enjega ira bakombo kinyelanio tumiria na anto meshemanio tondu ti anto baingi be ya nawe to ba access hangathiti kukinya baekira kapuro box kamwe mauta na loud speaker ekathiurunga wanu ndire atangasa iteundi bimbeta ire mwe part of ku support bibe kirite ngathitine lakini bakawa no tumaira ngathiti yake uti muntu bakinyila especially batu andu bembe ngwici tu cia mirasi anjira cia themo rukire ikathira thita tha mwanja batu tu batere wikura shendiusi wikura very ale rukire andu baingwina ciao iunjire mwe kuiria batu manto ya wetu ya itaboya kuba tuturomba kinya bakorwekira shendiusi cia area ciembe iciikaro kuma thinyanyo itambere ende akiorota kiara kiri speaker wa assembly county ya Meru to Ayubu Obondi speaker wa Meru county na rome umuntu wina kiria we a provide leadership tontu bibila kite onto kuona assembly karita ura ni failure ya speaker wengwa uno failite Meru na nduira Meru cionthe ireti ni speaker Ayubu Bundi no kuura ni thia Meru tondu ma MC abaenda cia left right muntu okurwa kinya direction right itote umba kuwa kunkawa naro kerie aheshimiwa ba Meru County Assembly tondu na baundira hostage ute muntu kinya reru uri answerable kiri electorate ra baba muringire kura nguone kuretha chekuina rwimbo rwa speaker abera tuite left tuite right na bira uberera ute interest ya mumeru iri au ni interest cio bongwa peti wero jima kuma na Thongebe North Bitan Class Chabari